Ebi byona bigambirwa nyemwebazyo obw'eminyeto yo mu district ya Shema babire batebekanisaho mukoro gwo kusima mukuru w'entebe ya katana habwa district egi hamwe na mukuru w'ihanga habwa entunguka eryo myanya yabo ko kuba mukuru ogira mandate yo kwebembera bato manyetegereza so muhumure atajuba kugira obukuru yagera ki yateganisa abagurisi nabo bino bwenge kandi abamaze imyaka mingi mbo kwitegereza ngo ni tabakuru ngo kumutweseze kabo mwe bari kutweta so ningira ngo iki cyo cyo kureberaho umuntu yabwagire yota umusimi mwese mutakoze reje ona riare twetakuja kutse kuteganisa akijaha Jeme Mabhanda agambire minyeto ngo bwebembezi timyaka kureka no kukozesa je omutwe kwereza abantu barukwenda tibukuru tibuto tibuhango tibureyingwa tibugufu kwihaho no mutwe gwo kubogizire ki oyine na no mutima oguweja oyizire kugira ki kora okunzire na no kukora namani okaba committed okateka amaso kagumana oshaba ebintu byona ruhangana agira ki esente za Isra Youth Fund abamwe babagurente mucheza baheza batukurga ento mutakora ki aziguza hino warugaramo mbama iko ziguruze wakagenda abenguno omano beni nkahi hato yebuza twansha batahibe yabyaine nyuma konka nevertheless teka kwataganisa hamwe tukaguma ntwinege zo mugiraki omuro ntubashomesa nko kuwana ugamba eminyeto egambira habwaci bashaziremo kusima mukuru w'entebe ya katano ahubwo kugira ngo hine muhondane yabire tuyiremu konka ntwenda kusima cabinet na executive hate kwebemberwa mami Jemima Mabhanda kuwa maze kutaha umushima district na ba ministers bawo na ba speakers bawo shima yarunguka nabwanyuma aba bonjire basima President Yoweri Kaguta Museveni ahabwa program ya Youth Livelihood hamwe n'obusinje no kwaba kucwamo ko barakwija kuhagire minyeteji ombyemizano no kutungura entaranta zabo omuganda mu district ni yemwe abanyadini barabwire minyeto kwetorora ihanga ryona okweharo kushanisebwa nkabatine mugasho bitu begendesereze omubibara obunako kama natweta nk'abana be kugira ngo tongere kumukuratara tongere kushana nawe tongere kuza omubigere byentumwa eziyatusegire kugira ngo tugende haza abantu babe babase kutukuratira ko Paulo arutugambira ati munkurate nko kukuratira Kristo kareba araba kabashitamamu hate barana majana nazo mu jacket abaye namarwa omubuvera yoboro no muntu reba natukuramisho nabwo cyo kwenda ngo atashanisubwa n'obusinjobo gor no kugira ngo ibitirize mu kama Yesu Kristo abajune rero bwanyuma bagire ntanoso hagati yabo na nabo businjobo ebyona bigambirwa nyemwebazyo omushomo gw'eminyeto ahabusaba diko no bwa kitagata kandi abashomesibwe ahamitwarize mirungi okurinda ebyo buhangwa hamwe no bw'ecumi ngo no kubareta no kwenda kubegeza ngo bareke kuba abarerangaro bagire cyo bakora no mu makagabo bakozese amataka make gabishebo agubine bagahitura izinge bayingo busirwe bw'emboga batunge obume bari sempunu babyare kibera okugira ngo kibahwere na nyense yabo etandike kare eminyete Jona etongwizeho nehuru yo kubyara emitaha makanisa gabo hamwe no kurwana sobrofa kandi ekibakikozere barukuyonje town ya Kitagata kugira ngo hati okubaho kwitu tukanturindwe ibyo buhangwa muri tubyare emiteji aha kanisa karya kamanyiso ko kugumezamo ibyo buhangwa bwa ruhango buyatireho kandi nenyuma witu ntutekateka kugumeza muntu tukorecho eminyete rukurengigana 30 nibo babangwirwe kugenda kwegesa abatahi babo omuburiso barukurugamo hamwe n'amakanisa gabo gasha kwa Mike Twachire.